mukethia ngi na nienda nguthoche ngi musese witu twende tuminie kilungu kila kitialite nthini wa kilungu kicha Usili na indi twende kunenania kwisila nambani yitu ya utumane mukubi ili 395 Facebook no twithia nthini wa Mutongoi TV no twatiye bau na YouTube ingi no twatiye nthini wa Mutongoi TV official na tuna wakili wa studio na nienda indi twende na unenania witu wakili tutu nawe tayulua nyumba ino ila andu mekuana nyumba ya mutwano pala maendiye kwikaletina wa mutwano na twasi ciana ciane wa nyumba ino cikale na ciana ine ciavika miaka ni ciavika miaka 18 na ni ciailite kumaluka peke ndo kisiagwa kana ciana hii ni cikumala nyumba ino ikekaleva ciana ine cikumala ikathine kana betha wa ile hata faith you ki meyo ya Kenya yetie mundu atia miaka 18 etha ya mundu muima lakini mweyo pia ula wa ciana ile wa Children's Act pio itumi nine nganete kasia kwitha no abicha miaka 18 na no wase kibande otika mundu muima ndio manicha kana we mundu utana kuyongamia ko umwe usini wetekelete okasia pe mathangu twa kotini kana kwani twa kotini kada we umwa mwana ucio abicha miaka 18 na ndwe yongamia ukayuka kuja court ika expand kana extend kana kwa ikamba ikanenebia ilipinda ikasabanja nundu umweyo waiti kana nikala ka miaka 11 kuthea 11 mie 10 kana kala ke katilete muthano mwe kapicha miaka 18 kuniko kana ona timu muthana kala katilete nukuta kabisa miaka 10 Kaminovic tina odadika ya mweso ya Minovika 18 sorry kabisa miaka 18 miaka 18 nikatwika mundu muima lakini koti ni ningetwa mwana wa ku expand kana ikanene bia itata balloon whether kana ko bubeanza balloon whether nzebe sindi nza yonde ni lakini ne yakata ya banga kada miaka 18 lakini wana ndewe binda ya mushi kukuea ina koti ni one sia sinu mingi no di kwangalkanyo kaisia katakana ka kwangalkanyo chongalkanyo ningi twaje kapcha miaka 18 ke tamwa kwa kele university ndio manchakana ka kaumeba no di mukotini ukana ndewe joe binda kocha ningo kwa kada ningi sana ida sana nyo omani katakana ka kani kapcha miaka 18 nokangalonyo ke class cha form 2 yo kimancha kana kakalongwe kaka lions street ni kaiti school no di kotini pia kaka file kwani kaka kekata kaka nene bewa ula wei asima na kanenga kakaenda kukanenga kechao ke miaka kapitukete miaka 18 kuda yeye maanisha keda we yusu umwa we wa ikwikala ila nomba ya asii imacha nomba sikata koti eje kapcha miaka 18 itewe nditewa mpaka ibinda yikoti ya nene bia kedo keba uye kata ithele aha ninaelewa bau yitu bau we no ka kaisia pia ela instrument of matrimonial property you andwengine moga makambia ku confuse kana kona mali la makwati imwe te matrimonial property pia koti ne sia pia ya mali itoswa ya intention ya ndwa kana kitimi cho cha ishao wala bau kwangelkanyo no ukauka no una musewa unasaya kuni mtu anete na kwangela ne mwanda kwambia ta children's home kwangelkanyo na ne mwaini mwa wane ajao ne mwaini mwa wane oketheka na mwaka yo intention ya ndwa kukwata kithaka kiu mwakwata acha matrimonial property kana mwakwata acha nzingi ine nenga example isi ki mweyo no enda weto kusi muyane nikenda etikoti ikata koti ibinge chao ibinge children so muziende muge kwana nondo so to speak intention day matrimonial although we na shares ba wena shares ba kuko tini siasa sinu mingi aya pia itanyo matrimonial property yela yimwa hapo tu kotini mwa second property ni matrimonial property koti pia ni siasa sinu mingi kwangalkanyo keda wena plot town ya 50 by 100 kwa 50 kwa theana na ni mwakite na koti niona ni matrimonial property
ila koti kwa cha mwana katika kila mundu akwati 5 kwa thiana 5 kwa thiana yo serikali ni gwigwetikala kwanye kitaka kiu nundu ki town na me ya town ya iti kana plot no ya nyoka ikabetoka ikathea itho wa 5 kuko tini cia son mingi pio kuno ko nonge kwa nai kwa kweli kitaka plot ni matrimonial cha property lakini ile kwa cha yanye na yo serikali me ya serikali maybe pala town pala plot hizi kana kitu ki nditikile cha kwa plot kutoka ba kutheyanga kanyiva kuisi kotini cia son mingi pio ikacha no ya matrimonial property lakini pando andu ate maninga mane kana makwata ne meli matinda emo kitete ikitotewa na ndo matekata matana na ipia toba andu maimanda mali oila matwanite maimanda mali meta maimanda mali mekala yo na ye chao ya siana ku nayo nikenda koti ida nayo na institution ya marriage na properties ya ile and magwati matwanite koti ni jaribia muno kuma protect tikathinza kun koti ni no weke kasi ai mweli mwimwene no lokuwa au ya ungi na mwewana wala maybe la wana mbesa kana wana kwa so loan yo nzila kutumia cha kwata mbesa ya akwata mbesa isu koti niyo ende ta kasi ai mwetekala na mundu mwe ola alamba value ya kana masi acha no mama kama na value ya emyao kada motei wana koti no mwe mwanzo wa serikali kadati wa serikali no mwe kila mundu yose wake mo prepare report na motete kotini ku ino no mbesi wa acha ni okuwa ndo wa tholo kwenda ni value ya wa ikasiwe tonya kumabesa sianata aya kingi angela bangile mo kama kasi ai makacha mundu na ndati ndai tusumbuanite ine ya koti ni wenda kuwa koti ninga mwana lakini ndeleza kuwe ndiye momando na imbesa kuni koti oni ninga na ebinda ikacha niyo tumeta first priority ewa ningwa ya mbeya kuwa maleno nikenda uwe balongi umu release ere kwekika kwa ebinda ya nondona ebinda yale ya kwekika nayo koti yasia hii yu no mote ya mundu ngi wanza okwatia kana kwa itu mingi no ikala kitha binda ino ya bikana ndona iba lakini windi tumembea neu lazima tumia tekata utaiba no usia koti ikakwangala mwana kadana kama mundu longe muhimu na kama mwekata utekwe bwana ekano sekulu yiba pe matrimonial home ino twasia ya kuthoa nela muthoete mwimwe ila cia utiwa selo thini kiwata ukese kwithia museina kinuni woka amuyai kini kitheka chakwa na nyumba ino ninamunenganisia na kitheka kuba imundu na contribute yele kuanikata kana ni ile kuanywa nundu no tiwa kana mundu ngino kukakasi ai tondu yue ni mwamuye kutanisya na kwa ndungi isindu syakwa isitu kwa kimwe tumeta gift kana ya zawadi isi ndia ya matrimonial property lakini tondu mwaningwe mwele nayo ne kutegemea chambe uwa mutwasi maybe mwaningwe ni either wenu thayo kitha either wenu thayo imanisha no amwe jao no amwe keukwa mutandete kotini nonde ni maleo ni mali yake lakini aketha tebo yo mwanda kotini nayo muka file mathangu mwaite kana mwaningwe gift ku mali lengi ndana jo etiani wandu alangi monde imweto kwa ngwa mwecho mwele na yida yesi yu ndienda katika matrimonial property kadha maybe that when wetwe koti ila ya kwanya mali andu ala kwena yeye no kumo wa kwanya mali ya kwanya mali si mwaningwe lakini no la lazima leo with no ni mwaninga na bila tusita conditions ni mwa satisfy conditions ila sia kwanya koti kaneno ya inyao ya gift andu angi kwangela kita atalo sine ona museo kila ukona atho mwana ake kana mwitu ake ana motwana akamatho ketha kabandu na mele akwandika na bandu twakwatia kune yoji museo cia kitate mutandika na bandu na asiwa maninga ni lazima na mama ito kusi wa kuona nyakana chao kana si ni manengiwe aya ibinda ye kwethi wana mutani siosu twase musea yumwe ethano wa mundu muka niwe withitwe ni withia kwima uya manengae asiai cover ila cia uiti ukithia kwina cover ya kisomo au makava tofauti na yu musea yuyu ila mukuana galiko ya uiti ino kangaliko yake no aende na kuivia cia na isu insurance
kana yu itunga wainga likwena ndu ithia bai maasya yu chambe kila ngwendo ta education kana ila wetho na ciana ciana ni cia simonde na kwitha na mwaigotini no mokita la kwitanda ni mokita tini mwitha mwambie kukita na kotini ya wetwa kila ya weta we wile kwa kunomba na no wese no utethia mwana waku ona koti ta kwitwa mutethia jani chao kwenda koti ulasimithie we utethia mwana waku ni asiundi asia kana yukatha ni insurance scheme wosete na koti ni asia kana katha ni kwangilanya kana so kwangilanya ta benefits koti ni asia kana kisomo kikaibwa kwangilanya nethe na we inyana no sete policy ya ciana yo something ciana ilo ti withdraw policy ya chambe whether waima mwana waku na insurance pia hapo pesa la matila waikata wa withdraw policy cha kele wa kilio na policy ya sodala na ndo undisclosed kana ciana tusomela cia na insurance ya ndoka kata kwa kanona kama kaunenga ukethwa mathina mengine lazima uise manango maingi kwa ndio maanisha kana katha court ni anengana njuku mwezi kwa longi kia kingi wosie nacho utile ombele visa uma endo we visa no ni olongo kamwe we visa wa chao ndo ni na insurance na maybe installment ya mbene bikie ni ngwe kweba na oteba na mutekala na mugu neno neta ndo ngi mono wetata kotini mukasila makwani ikekeka na musi umwe aitha nena ngonzio na ndo atimate socio kende yuasa guciokiania ni nekulio yo twasia muthia wa andu kutanisya ni divorce ila mwenda mukatanisya kila kilo na ira ikotini no wi wathela yo ni cia kwithwa ni bika ibinde kethwa na reverse yo mwami no tanisya kotini ndira na reverse lakini mweyo ndo mubatite kuciokia ningi mukambi ingi zero ingi mukamba ringi mukezo biko mala mwabikie kwa uno mutanisya mwana mwese uciokiania no mutanisya za isu na mwenda ta mwithio lanji na mutega landi mwebebewa na mwenena mwithio mola mu kwa activity mo kweli na mutino kwa musi na wone mutambia kubanga harusi mwetwana ingi lakini mweciokia ila certificate ngo ini ukite mungu kulie na yue pesa ni bauma certificate ingi twasi ando ame na mutwana wa kanisa harusi na ima divorce babe na certificate ya harusi ila yoswa yatu ikithwa divorce ila masiokiania ingi divorce ni yosawa paka nengano ingi wa mutwano no ne sioketi ningi bau yuma ikotini mwa divorce mwa faili mathangu koti yetikala mutaanisye pela mwamboni ngwa ila certificate ya mbe ya kotini itawa degree nisi degree nisi maanisha kana mutwano tho kotini ya cia ama mumanwe bado ni kotini kumanenga window ya no masiokiania kana miongo etatu ku mithanesi bu na dala na mwewa na mucio kotini mukeke application mukeke koti niteiwa nie kwou ila certificate to kanzileiye umia isioke lakini yu mwale ko umithana ya dala mwacio kama ni ngele ngito absolute you divorce ile certificate ile yambe itawa degree nisi na yake itawa degree absolute yu yambe nisi isino mucio kama reverse mukosa la certificate nguo lakini mwete la matuku madala alamo koti muninga ida babina mingi ida anbe miongo tatu mwani ngwela itawa degree absolute imaja isa certificate nguo ne yakata ni awadela no adela na kuino kala mwa ente kwangalia kwa AG mweto twa copy certified copy kwa registrar wa marriages kana isi onde ndiko ye certificate marriage isi onde ni siena certificate kwa mwa watezi absolute ni omukwa amakatwa kwa attorney general kwa registrar biso attorney general da mabisi maingi kwa registrar wa marriages attorney general bisi nosi oye muka register kwa ga yu absolute uma yu ya attorney general no yakata no record katika la register class marriage na number kana ndo mekata na mumanwa yu wakumanana kana mundu mwana wa mana mundu ngokanda kutwa athikwe kasachi kuoya akayewa mundu ni wa divorce ye kwa uno mundu aende nyao ndena mundu ndena la wa mutwa ndena la mutwa ye mundu mota gweta gwo kuthi manje kada ndo amele no me maiwa ningira ni mabanga ngi maciokianie imeambia process ingi imbia tabandu ato matatu anite bani ngwa certificate ingi upya na indi tuende na kumina ndeto ya muthia kwa musiaisya yu ndeto ya muthia kwa musiaisya ni kwasia kana yu maundu mabika pa ubando wakwa na mali ningi no maundu ma musie na maundu mekika kila ndo ndeto ya musiaisya ya pika pa
in case we say the lava ndukethe na kutwa makwani kotini wena wo wala iko kotini za wena ngoya mugo koti kakwithukisha no nduka mapina maingi no gaoka na mundu okie kotini a contribute kwa property lakini no ndo ile emotions ina ila kwenda kuokita welea kwete ukusi usu kotini na mabina maingi koti ikwete ana ndhe kumakata kumbule mkoti ti koti weza kwa CIA mana kindu kine na receipt na koti ni ambe nie na kuniwa title receipt ko wete kwitha we objective lakini ninga kwandi watu lawa unengi ndukaende wene kutwa kwa ni ya kwa na mali ya matrimonial kotini iwenda yote ne muke wana makasi wakania mukaende onesa lakini chathi kwa bau ningi ni right yaku ya kwa na mali asante na inde matonyo kufikia taseisha aseisha namba yakwa ni 0726 035 603 na ofisi wakwa masako ndukuma ni wakili masako othoni nenda Kenya onde karibu sana ni asante inde nondo wakwitikila kwithwa na itu kilunguni cha Usili muthenyani wa umuthi takwita ingi ni kwate nukuka yenguka na indi musiaisya abaundi botubika muthia wa kilungu kitu muthenyani wa umuthi tukomane chumwani chukite masata aya nyenita Faith Mackenzie wa Mutunga Tiwanesa.